Itawa kaunti ya Meru Kathuri Murungi na areganite na miaria mithika Linturi akuga ati Mutharaka ati Mumeru. Kathuri akiuga uju ni muntu umwe. Kathuri akiuga miario iu ya Linturi ni njira yegie kuiguna wengwa na ti ya gutethia muntu kinyori ku augite twere rais kuthura kindi kita munini wawe kuma guntu gutina kura nyingi ni njira ya kuonania kira rais ethiritwo akienda kinyate wingi wa kura indi ni utongira bura bwagirite na ririte kinyamu cha mune jwarwirite na kema ke UDA jura jwarigaru ne rais akiuga Meru ni andikithite arwirite nkurukia 600 na noyo itite na mbere kubandikithia. Migambo ya mubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi akuga Mumeru na Mutharaka ni akabira mwanya itite na mbere gukuchiria mauge nkurani. Uju nandi ni seneta wa Meru Kathuri Murungi ethiragite janiria migambo iu akiuga guti mwana Mumeru na Mutharaka. Akiuga mbere ya mianka ithira gikirwo na icigo mbunge bithira bekigitangwa Mumeru atwire ari umwe mathusi munkato Nyeri na nandi akiuga migambo weji ya Linturi yumene na murengo jwawe jogi siasa. Nyamutongero ugire Tharaka ti Meru na iji uria akuga na iji uria akuga ti uma ndagi nontu bo interest yewera eneo ya siasa ne gutuma uga ntetu lakini gwatuika siasa itoka muri ruju kamuri ya Mutharaka Mumeru agakwira Mumeru nitutwire kuga Tharaka na Meru ni two counties one people. Kingi seneta Murungi na ugite kinyare Mithika Linturi aramena eria Tharaka ni thia kiuga garingi kura ni bakai na bethra bake wa giti kia DP na ugite Rais William Ruto no kona ni tiate mutongeri ukumba kwathana na kugwathina mugongo gutena wati omba kuma kinya kethra kaunti ya Were na kura nyingi kana inkai watu kwe muntu mukenya mume na muntu kumba kutongeria Kenya na kureta ndiguro yonde amwe nyakethira umite community ya antu 10 muntu na support na antu 52 million ai president kana deputy president aterie mugongo ntugira kina aja atwithura wimwite kira antu baba ingira kini na ugwe utina capacity ya gwita ngugi yiu ubati gwita na ndi seneta Murungi rombara wekiria Meru tuka confused ndo confused nontu ba siasa cha mwaka jojo ijite na mtura we na thina na professor Kindiki yawe personal akaretera community ya Meru ethro bwe na personal issue na mutongeri onge etabucoti thina iu kivieni indi ukaretera community uasama ukeja kwaragania community itwire rimwe kumarira tuombirwe mwanka naru nkuru kimantune ja kiama kia UDA seneta Murungi na ugite kiama giki kiri uthuthuria bwarua mono ni kionanite kiri na nkuma inene kiri mongo jwa Kenya na kinya gicokeria nkatho arwirite mwanya barabara ciandikithite kiama-ini giki na bethira bagita mucemano jurari karone bia rais ntuku inkai ikurukite na kinya kiuga Meru atongire ni baracumirite na wingi arabara de 345 so ingwenda kwira Meru na Kenya kwa wingi ibendere kwiregister number 1 by members bakiama number 2 bali candidates baraba karunga mana kiama kia UDA no ntugunya research erera thithitue mieri iri thiri kiama kiu ndikio kirai number 1 no maarufu ndiguro ya Kenya. Kingi seneta Murungi na ugite kithwano giatongire ba matura ba kiama giki gikethira gicokerwa kairi ntariki 7 mweri jwa 3 na baraba kwenda kurorite biu bethire bagiciandikithia mbere ya ntariki 21 mweri Juu akiuga kira thithikire mweri muthiru aringi kura ni barabara mbere kithire gicokerwa nontu batare bare kumenya nige kuthithika urio kwenda kuringirwo kura tariki 7 March ethirwa kwiregister by tariki 21 February Meru twina polling center 1,043 so tukethira twichwaga antu 20,860 waivo bakethira bae former congress ire kethira grassroots kiripotera ndeto cewe weekendi reakwari yetu ni Mutugi Kare.